Lena yi-ponytail lenze bodali ye-250 rand. Lalelani ke bodali, uma ngabe uyathanza ugcina umchino loya etulu straight up, kepha manje uyabona ukuthi hairline yakho iyaphela, ngithi nje ngicela ukhululeke, nayi i-ponytail bodali yenta nje kube lula ukuthi yonge i-hairline yakho, ngobe phela utawugcina umchino wesandla bese uyayifaka le ponytail. Lapha ke bodali sengiyayifaka-ke, ngicela nje ungayi ekutheni kakhulu, ngiphinze futhi ngisende ivideo lapho sengiyifake khona seyiphelele, ubone ukuthi umchino uba muhle njani. Futhi uma ungadi ungacabanga ukuthi lo sesi lo ugcine ngihephisi, kanti cha, umchino wesandla nje wase uyayifaka le ponytail. Le lenze kanjena ke bodali 250 rand, bese kuthi le mfishane yakhona 200 rand. Ngiyabonga.